mozaiku. Niste imali prilike? Niste? Ovo je jedna zanimljiva tehnika koja se evo neguje, pa Bože zdravlja, polako. Jeste? To moraš med caj dela, drugače bi naredil vso, pa živce. Takole, mogoče preden si vse to pogledamo, tukaj z nami je tudi avtorica izložbe, sem prav povedala, ki nam bo v sami izložbi povedala par besed. Samo mi razumijemo vsi, kako je. Pre 2 godine organizovana je prva bijenale mozaika i moja želja je bila da okupim mozaičare koji se inače vrlo teško nalaze na likovnim postavkama zajedno. Imate sporadično tu i tamo, ali nikad u velikom broju. Mislim, zato što je tehnika zahtevna, teška, teško je došlo za organizaciju takve izložbe, zahteva i prevoz i snagu. Uvijek treba jedan dobar deo ljudi da to pomogne da se organizuje. I moja želja je bila da organizujemo, da okupimo mozaičare. Ovo je sad kroz drugo bijenale, sa mnogo većim brojem učesnika. Prvo bijenale je bilo 24, ovdje ih ima 37 autora inače. To su uglavnom mozaičari koje danas u Srbiji nešto znači. U onom smislu da su za sebe ostavili puno radova u interijerima i eksterijerima, po crkvama, po hotelima, po javnim površinama, zgradama. A s obzirom vjerojatno da je neko od vas bio i u Poreču pa zna kako izgleda mozaik koja je izuzetno teška i stara tehnika i vrlo velika težina. Tako da i ovdje imate lepi komada, znači ne ono što se primenjuje i ugrađuje u eksterijeru, nego su ovo dela koje umetnici rade za neku svoju dušu. Mislim, to je bila neka ideja izgleda da vidite kako može od mozaika da se napravi slika. Jedna prava slika. A izgleda da mi je dobro uspelo. Dobro vam. Tvoje prirodne. Evo još jednu reč, samo da dodam dve. Ova izložba je u okviru istraživanja i povezivanja kulturnih događaja sa kulturnim turizmom. Tako da je to sad jedan pokušaj da se te naizgled spojive, a u stvari veoma spojive stvari. Pogledajte samo primer Firence, kako tamo sve je podređeno turizmu i podređeno umetnosti. To je jedna od ideja da jednom u budućnosti možda tako bude i kod nas. Evo, u prostranom Beogradu mnogoljudno, mnogo je talena, to znači i za ovu tehniku i umetničko izražavanje, ali danas je blagdan, pravoslavci slave Materice, vi slavite Božić, a Jevreji Hanuku, jel? Pa sad svi zajedno danas da nazdravimo ljubavi jedni za druge. I čestitamo vam, ko je vernik. Evo, znači to je jedna faza u pripremi mozaika, prelivenja. Znači ovi mozaici nisu završeni, nego su u fazi izrade.